Walingok kan kumno kan kablos pak man maki bani ko government na civil kan hab refer so ki private hospital man le CT scan man le ta MRI machine rum don ra po kes kini ki ngam tip apa buat possible kam don mat MRI machine ti kita kalau ke ko jing doko ya ka jing sakri ke te hakal yang ka kot kakya kam tamping mungkin haban fa siki private hospital matrai mentai mat ka sepokia ka de ko wen ka ko abyang banyak infrastruktur ngam tu boleh ke government kam la man pen biang kat kum penjing dong kam jang papor la man ai megalia school fees regulatory authority pi habang yong regulatory authority kamot kan regulate yaki by school jang school papian pi school dan teng mentau sena musim san sepat la sin ja pentil kat government kemaduan tentang dongkam su tigila ila don ka LP la tri kam lu pintu warkan lebar permit buat apa ka pi dongkam untuk kupor ka asu adon LP ni film no kini dah kan la satu kiwan man snai kan ka construction kila ada kilipai no dari mantan la no tiap tentang kila man chong do ni rong tiap ra te don nak pleng ki bai kala paduk padang ni tiap sen no ha kalau wei jong ka jat pendeu jong ikan pai sen no yo ngi sulong bra hari la jong saya wan tak belum dua ucap benda yang kari jong itu kan don kamdan juga lah di kiwan tang hadin sistem sistem lah ada kaya sa kum ni kam selam lah dom dong ong ngimnut sur bon ong bakade kari khasiru dari fiong tang hapo selong tribun pasti nombor nakar hapo selong ka population jong selong tu godon kan no dengan ada khain dapat to khain pi hapo selong ta lat nak ke tu mulai jaya mo kari balong be selong khasir lat nang ta pinwan na plus baca seni ko blak le sena Pelik sikit kita hancur we la bon akhlak